Karibhoy Youth Federation RBYF hapok kajialam u President uba Bipul Thangkiu hakal laitrik nai wing arja arpusan kala lej banyak kendu yau Deputy Commissioner jo Karibhoy District u Abhilash Baranwal IAS hakabia dai bagajing pensangat traikam ke sorkar ya ke skim Saubhagya kepada ke skim ke bertemu bon penpoi boarding elektrik chaman laki long yeng hanong kendong. Hapakran sikilat pathai kubor uba Bipul Thangkiu ulaong. Baka sorkar jela kala pendu no ya ketika skim hau benai nailor mentau senam bat keseng kam sngau ya hap ya kani. Nalor kata ulaong ru baka jing pensai u menteri rangba ka jelau Konrad Kiesang ma bahari boy kidan setang khat nyot ligi snong ki ba 4 poi boarding electric hendrai kat kum ka jing tep jong ka seng naki hendriu spat ligi snong gari boy ki ba pentrai kam ya ka skim Saubhagya ka dai tang ha ki benta jong ka Eastern Riboy. Kaba ka khanap tarik upnai September Jomstem harusnya ratusan, baka sorkar mekerai baka kabinet kalasi mekerai ban, kalasi mekerai ban pendu no ya ka skim Saubhagya. Balingi fokus ba ya kini ka Saubhagya na kum kinong sustong jo Karibhoy District, kum ki noilam jo ka seng Karibhoy District, kiba pe ka ba kami ka Karibhoy District, ngi ba ngi dom kam ngi kran ni kini kam, nama lalangi pe ya tu ka jingai ka press brief jo Chief Minister Ben Burom Juni hakati atri kupnai setempat ngiwi ba upensai ba kan setang kanyo teligi snong hapo Karibhoy District gabang musim la penpoi ya ka boarding electric te bangi watching tip probenya ngila ba kamde tang kanyo teligi snong ngitip ba Karibhoy District kan kuntup yakin terus pa teligi snong ba ngitip sai ba ka jimteri kam ya kini ka Saubhagya kalong tang hapo ka Eastern Riboy and then ni Shekni Southern part dan Western part ka implementation kalong tang 10 like 4%. Teban ong itang khanyo delegation nong teng ni long kay pamla ban ngej dalele ru ha kabidi kani. Manso atun wai no bat ta khanyo delegation nong kalong pamla ban priang nangi Karibhoy Federation. Ite baka sorkar India kawasan petrikam yang sakoi ka skim ban refill no ya kani jing Dunar kompetri ka Saubhagya ka berkitip utang kata ka RBSS. And hadu kini isni dengan i kan no ka implementation dapat stang kan kum galanti tingi wat tundu UPC ban om ban pen ka baka pes ka baka ya kani ka RBSS un penya kam kloi ban poilut akiman lagi snong ka bakini ki snong ki bela du pat demba ka Saubhagya scheme. Tingi ka Karibhoy Federation gila tharu eman lagi dekat jong ka seng Patunjuk lembaga ni kalau pakai kubuat, ni kerpat ni kira masno, kin semua ban list tu dia baru itu kin longi. Kibaran hak sensus jong snem below poverty line jong snem arja kadue, kino kilongi bahadu kini sini bikin pat yo ya katakan jing peterikam lembaga berpenyo itu boarding elektrik hakit pilih lembaga ni skim Saubhagya lan dia kan ni skim bumi tumai. Ka habis skin betip lang yang isi seng ram begin kentup ye barok isnong di Karibhoy District ngila pat begin aji tho shau bisi dan esho sarkar Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya